Unang wat RTI ke jelau badas parsing rani mentah kasngi ulayatu bagaktin khasi keladon hakalenti bakhadu banyo rungno akakrnit kabapra la ban kedo babaro ki kenhun baper hakajella kila jukran bat dawa ban penrungno ikaktin khasi hakakrnit kabapra kabakat kum ubades parsing rani ulayatu bamenta keladon haka administrative body jongka sarkar India ban penrungno ikaktin khasi hakakrnit kabapra kabaya kani lalap lengba dagbapa ni ka RTI na ka sarkar India. Kani kalong nga supan mak penkenmau ya ke bagi kini ki beriu ki madabar ki wat yung tip sa pangaktin kasi ka hapo ka Astro Asiatic Langwit ki ong taka AA. Ti hadian bagi wat yung tip haka jan new lengba director yung ka Geographic Society lalap ba na kikandai ko arngut ki ba kolek sampul nam taban le DNA test ti na kikandai ko arngut ki kasi la shemba kasi gide gi brig ba rimta ma India ba kiladon karta ka basan punyo haja snem hangne hajaka ti ki buro kata ka record ni kata ka ek ba kasi gide gi brio ki ba kide long ki chwa banya cha Southeast Asia ade nang ne yus dang ne chwa ban le Thailand chwa ban le chiwe ti gide nang ne na po North East India kata ka ditang ka boy supan kan mau nega bede kata ka jingli jong pi kumno pitip he bede ba kaneka kitien kaneka kitien na po Delhi ka apo yang ta administrative makane ngale lang ba ka ti ai dia bangale ara ti ai kalong bantip ya tatos jong kitien kasi na mara ngabu ka record ba ka komen ame khalia pi ong ba kane under process na banta kini live ko line live atli kitien ke ba under process ban itu ka schedule dia ti tip ya kada under process ti kile gumno ti kormen me khaliar kamnang men le gumno no kamnang ra kawai ka clarification no ka agumta ba aro ka agumta ti kormen nia kamla le ye ben le ye ne ti adien ba i ba kormen khalia kam inang ben le ye nak lang jonga long le sno ka ati ai ban tip ye kan tia ngi tingasi ti kan ne dile jong ati ai galap man ba kan tingasi mta ka apo ya po administratif mien gleng kalong baka adi ke final state ban pois na ni po parliament ban itu ya ka tingasi te hadin bang le RTI na po state ngayo kumta baka long ba kamam yo state ASEAN la pa reminders po New Delhi lor ban itu pan perung na po ke schedule ti na po Delhi ki itu yang baka ni ka kitien ban perung po ka schedule kidon po atli la de perung kum ka Assamese Bengali Gujarati Hindi Kannada Kashmiri, Kanari, Malayalam, Manipur, Marathi, Nepali, Orissa, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, bat kiwe da. Kidon arfa atli ke barung depro apoka schedule. Ti habede bagane ka jingli jonga apoka ka position na ne ka status jong kitin kasi habede baga jing pas jonga resolution na post Meghalaya assembly. Ti habede bane na kalyang ka sekarang dia kalau ajubab sanga bakane kalau adon hapo kata administrative building ne administrative kata administrative kembali tibe sisen balapo ya po administrative kapa bakal along haka linti ke bakat du aswa bandra parlimen ban itu ya tingasi ti habedi bane ke jubab ti nakalan junga dasya kalong ga ke berstenat bakane kitien jungi kan salong gawe na kitien ke bansarong po schedule na makala adon hapo final state tane po ka administrative body lane kani namla bana inform na ha po Indian security kan sure tu ba yang ba kada po ya po administrative body namar committee be ka proceeding jong ka service boot po government of India ne Meghalaya sisian la po ka administrative building ka mur ka pau kum ki scheme ro nta la po administrative la pa finance kan sanction ni bisa tiga ne ro sien la po administrative kan pa po ka parliament ro ka ban pas ya ta ka ka ba kadawa daka sarkar Meghalaya. Tiga bede berkata kabede berkanika schemes pas ni pelayu iya kini ki snem arhajar nyo da kajing yarap jong ne Spencer Well Director Geographic Society tiunis dasya la yarap bantip yak thame jong gajaj benregosi kamtam yak tian namar ba da kajing collect example nai kasi jongi ke badon kendai po arngut banwat ya kalentia jungi khosi tila sem ba ngi khosi kar kom ka report
la semba ka ktin jungi ko si ka ba hap apoka Austro Asiatic language ti gani ktin ka si jungi la semba ka ade ktin ka barim tam ko India namar ba kilawan poi sele kari sagani jaka le lani ka kum ka tris na ka DNA ki ong ba kasi jungi la don hang ne la kum no san ho new hajar snem ka kum ka DNA test belakan dok house nem hajar new te kajinga inti sya kalong kay ke standard na kajing ketik jung diberi madabar habede bagani kaktin kasi te habede ne kumiskun mau ya pi ba kaktin kasi da sya kade ga wi kaktin ga bala pawa not is nama nadu khas nem khat khandai spa to kalarung apo ga Kolkata University kum ga wi na ka sirang wi apo nehu te da kajinga nanti da sya na kadang komen lale la kamram ban yelek kumno ban perlung yaktin kasi po ke schedule te dasya yaktin kasi kumba ngapen kan mau ya pi ba kade ke ba stanat ban tip ba kini skolar bro oi pertheki ko ban tip yak tanra jong yaktin kasi